Ooo! Düşün ata men Altınbek. İyi hazır buna aynen hazır baratam buna. But kiymegeninde. Baratam. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qanday balam? İyi. Gel sana. Gel hemen. İyi. Qaysirsin o'tiribsiz ba? Yaxshi. Qanday? O'zing qanday balam? Son ata. Yaxshimi? Xudoga shukr. İyi. Siz tikib bitdingizmi? Ovada balam, kütbeyenin manakey. Görç. O xata bunun jırtığı da bilmeydi-ku. So'qmishsiz ata. Siz bo'lganda bugun chempionatdan qolib ketgan ata. Bunu endi kiysen bile özele gol tebe turgan bo'lib qoldi. Rahmat atam eski razım. Anda biz ketaveraylik. Ey balam. Top tebele yürüvermey namazını okusan bola. Ben birisi okuyuz atam. Anda mesela siz bizge dua qilib qo'yingіз. Biz ayıl namazını qurib keleli. Gel ağa. Kudayım qoldap iyilikler menen bolsun. Amin. Allah razı olsun. Ben sizge abdan razımın ata. Var ağa. Hey jigit. Жүрсүн деген май бушакта жашайбы? Неге сурасыздар? Неге сураган не аласың? Көргөстөгөнөн көргөзбөйсүң? Тектин экен. Китеп окуп отурат тектин. Шуна таганда адам кем билгенинизде, тектин ойнап койтунбуз. Ey аксакал. Багажда ет бар, алып аласың ба? Просто мен деле алып берет элем, кийимим булганып калабы деп атам да. Ey. Ay şu siner. Atam үйдөн кайра каксап. Моюнда кастан куткарып кой. Өлүп калсам мага эле кыйын болот. Алып жүрбегенде. Силер бул жериңерге bir kadamda basıp geliyor. Mo kurmandıktan et. Al konuş. Bu etin bana gereki yok. Ben muhtaç emesim. Anda göre çınığı muhtaçlarga ber. Ya kandayça muhtaçımız? Mayıp bol turasın o. Alıver biz. Butun baspagan menen kolum işteydi. Öz okatımda özüm adaldap doğam. Kudayga şükür. Ben bunu götürelim. Kayakka varamıyorum. Kim kaysı muhtaç bu? Kim et talak? Kim muhtaçım? Yürüyorum. Al etimi. Sal başına. Kayakka. Yürü artım nereyerçi. Kayakka varam. Çınığı muhtaç adamga vararız. Alo. Yürek işi var mı? Koca oyun. Alo. Kurmandık niyetin taraf жүрдү керек. Geçiresiz. Turamesler eke gelipsiz. Bizge ettin gerek yok. Alo. Siz emne aytkanды түшүнбөйсүзбү? Bizge ettin gereki yok. Gönle verken ala vermeysin. Çındap mağa karaganda uşul eşiktин артындагылар көбүрөөк muhtaç. Meni тура түшүнүңүз. Этти ала албайм. Бул балам эс тартканда эттин даамын сызып көрө элек. Мейли бүгүн алалы. Эртең этти өңгөндөн кийин кайра сураса, мен кайдан таап берем? Баланын атасы кайда? Атасы 2 жыл мурун кырсыктан каза тапкан. Эптеп-септеп күнүмдүк оокатка 400-500 сомдон табам. Кара нан, кара суу ичип жанбагабыз. Эт алууга чамам жетпейт.
көп ийгиликтерге жеттим деп өзүмдү укмуш ойлоп жүрүптүрмүн. Мен сизди майыптеп теңим алган эмес экенмин. Meni geçiriңiz. Gözü çınığı bay menekem. Ben dünyanın tört burçun kıdırdım. Bирок özümdün bir göçöde yaşagan koşunalarımda kıdırıp Allah kolum bir racon sorulaptı. Gözü çınığı may menekem. Gözüm görüp turgan menен көкүрөгүм сокуп турган. Жүрөгүм ачышып чыкты. Ал жоопкерчилик ачыштырып жатат. Мунун дарысын мен билем. Мунун дарысы мына эле эшиктин артында. Алла Таалам туура айткан экен. Байларда кедейген багалдардын акысы бар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз бардык маселелерди чечип койгон экен. Эгерде кимде ким Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн чын жүрөктөн курмандык чалса, кыямат күнү тозок отто парда болот деген. Түшүндүм. Бүгүндөн баштап силердин балдарың рет жебесе, менин балдарым рет жебейт. Этти алып коебуз. Көптөн бери эт жебей. Эттин да дамын сагынып калдым эле. Жүрү балам кеттик. Эт жейбиз, Аба, а эт деген эмне? Эт деген азыр бышырып берем. Көрөсүң ушундак макулбу? Таттуу борбу же ачуу борбу? Таттуу да. Жүрү кеттик. Рахмат. Болдучу. Кеттикчи, чарчап кеттим. Мындан ары менин кошуналарымдын балдары кошуналарым эт жемейинче менин балдарым да эт жебейт. Жүрөм артымда. Каяка? Кийинки жан дүйнөбүздүн дарысына. Жүрүң.